Minn Paul McCartney għal Taylor Swift, minn Celine Dion għal Elton John, kollha flimkien b'messaġġ ta' tama u kuraġġ f'dan iż-żmien ta' sfida. Kienu wasal is-sibt fil-għaxija setgħu igawdu l-kunċert mill-aqwa bl-isem One World bis-sehem ta' numru kbir ta' artisti famużi li offrew wirja unika. Il-kunċert organizzat mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u l-Moviment taċ-Ċittadini Globali sar b'apprezzament għal ħaddiema fis-settur tas-saħħa u b'appoġġ għal dawk kollha li qegħdin jagħtu kontribut imprezzabbli lis-soċjetà tagħna fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-COVID-19. Il-kunċert sar b'mod virtwali b'ħafna artisti kantaw mid-djar tagħhom. Fost l-ismijiet popolari li ħadu sem kien hemm it-tenur Andrea Bocelli, il-kantant Elton John u l-ex-stilla tat-tim nazzjonali Ingliż David Beckham. Kienet Lady Gaga li preparat il-lista tal-artisti professjonali u sejħet il-kunċert bħala ittra ta' mħabba indirizzata lid-dinja. F'dan il-kunċert spikkat il-band The Rolling Stones illi rnexxilhom idoqqu f'daqqa minkejja li kienu f'erba' postijiet differenti. Kienu bosta l-artisti li waslu messaġġ ta' inkoraġġiment li l-kull min kienet isegwi fuq it-televiżjoni u fuq l-internet fost l-oħrajn biex it-telespettaturi jibqgħu ġewwa djarhom u biex nibqgħu solidari f'mumenti diffiċli bħal dawn. This won't go back to normal if it ever was. It's been years of hoping and I keep saying it because Moment emozjonanti kien meta l-leġendarju Stevie Wonder der fuq il-pjano tiegħu. I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother, and you need a hand. We all need somebody to lean on. Kif ukoll il-kanzunetta li waslet Jennifer Lopez. Feeling deep in your soul. Says you are half now your home. No more hunger and thirst, but first be a person